UPC hunde baiwa IS ba IPS officer se top dela bikin nak cek nak gitu kan. Enak. Dari baca lo mikir kolpo. Kalau termas konselong baca lo pining ni kapal ko. Jauh si Nintendo mundur pulau dela ke lakmo. Lakan waiwa mundur pulau dela ke UPC mundur pulau dela ke lakke kata kalong ni. Before training mundur pulau dela ke lakke kata kalong ko. Lakke state, bahwa state government dela lakke declare kala. Dan declare dalam bahwa state government dah declare weapon land only Kandela Autonomous Council. Asal opportunity yang mungkin oleh mandor. Longan ko. Asal opportunity bangkit nona tujuh bolinan ko. Dah Kandela Autonomous Council pen kopi le na gerap nangi pulang deh. Nah teman kopi le na gerap nangi pulang deh. Nah kopi le ke sumber pulang deh. Langsung saya kami hitung Kandela Autonomous Council pen unang yang ada dunia balik itu pilihan itu second batch, second season langsung kampung langsung ada domba dan cecah domba. Tapi nanti boleh bori dalam dia. Jadi kajian lo future ini nanti lo pilihan itu ni student dah ada. Bina tu ke ICS officer man ko, IPS officer man ko, mana ke superintendent of tax man ko, mana ke superintendent of excise man ko, dan management box. Nang zaman ini video nyaman program kita minum khusus nyaman kok lasin yang tum bori dulu. Lasin laso opportunity bagian yang tum dulu. Lasin lapan ke pimpinan teman people mengilakan UPC lapan UPC free coaching ini. Wo education keman ceng versi mengilakan UPC free coaching center yang tum dia ada private. Bola soda ke itu bola soda telang bola ke bola soda ke ada ekor bangke itu kai poin na jala suke jaya tharo nili bangke chief panmenol or chief advisor nili bangke lape la sodia bangke hina dong pido lape bason to terando lape ke bola da